Bio sam u velikim problemima sa hrkanjem, sa apneom i želeći da si nekako pomognem u slučajnom gledanju televizijskog programa sam dobio naputak da se mogu javiti u kliniku Lohaus Filipović. U tom javljanju i razgovoru sa doktorom sam malo na šaljiv način nastupio da se uvijek nekako na približavanju radi sa ženama, pa sam pitao ili ima za nas muškarce pomoći da bi se neko angažirao, da bi nama pomogao, da se mi riješimo nekih, ajmo reći, muških problema. Znači problema, ali sa disanjem i sa tim stvarima, ne oni drugih problema. Imao sam priliku u razgovoru saznat da se na klinici može napraviti operativni zahvat u kojem bi se moje hrkanje i moja apnea mogla anulirati. S tim da nisam baš imao neka velika saznanja o bilo kakvom postupku i bilo kakvim procesima, ali sam se sa velikim povjerenjem, jer sam upoznao ljude koji su radili na klinici, koji su mi dali vrlo dobre naputke i što me očekuje, prepustio i danas, evo, zadovoljan sam da nakon 3 godine moji problemi koji su bili sa hrkanjem, problemi koji su bili sa zaustavljanjem disanja i to je jedan veliki strah i stres inače u životu kad imate problem sa apneom, ko to nije doživio ne zna. A pošto su mi nosnice bile začapljene sa iskrivljenom tonzilom, imao sam situaciju takvu da sam često u slučajevima spavanja na jednoj ili na drugoj strani, taj dio tonzile bi mi se začepio i nisam imao prohodnost disanja. Znači, prije 3 godine sam pristupio operativnom zahvatu koji je uspješno obavljen i nakon 2 dana koje sam proveo, mogu vam reći, odmah nakon vađenja tampona osjetio sam veliko olakšanje. Postoperativni postupak koji je bilo sa određenim kapima i vrlo laganim sredstvima koje sam upotrijebio, s tim da sam u roku od 2 mjeseca došao na normalu kao da nikada nisam imao niti glavobolja, niti da sad dan danas imam problema sa hrkanjem, nemam problema sa disanjem. Živim jedan sasvim drugi, ljepši, mogu vam reći, život i u toj situaciji bi svima preporučio da ne može se na bilo koji način uzimanjem nekakvih preparata, babe ove, one što preporučuju, to nije to. Treba se obratiti ljudima kojima je to struka i koji to znaju. Znači, ja imam totalno riješenu situaciju glavobolja, što je jedna velika stvar. Ja imam riješeno da spavam bez ikakvih problema, znači nemam stresa, nemam zaustavljanja disanja, tonzile, znači nos prohodan, situaciju da dišem normalno, nemam više bolova u sinusima i znači vodim jedan zdravi normalan život. U svemu tome sam zahvalan liječnicima koji su stvarno bili obzirni i koji su mi se tako predstavili i dali mi povjerenje da sam bez ikakvog straha pristupio i svima bi savjetovao da dođu, da se opuste i neka si promijene život na bolje. Nema ništa boljeg nego kad je zdravlje dobro i kad život dođe u normalu. So Nedjeljko, we did surgery 3 years ago. He came for functional reasons. We did a rhinoplasty on him because he was not breathing very well and he was snoring. His wife slept separately, his neighbors woke up and he had a poor quality of life because of decreased breathing. We fixed the inner side of his nose. You see that also the crookedness has disappeared and the nasal length was shortened. And that was an improvement for both his snoring and his apnea and the fact that he had a poor quality of life. The bonus was that in this region, because he had a headache, we freed up the nerves, and sometimes these nerves are a trigger for migraine. And as you heard, he had almost every day a headache, and after the surgery it completely disappeared.